Gayane mobil, mobilnya mogok, bane gembok. Karena gak sabar gak terima takdir, akhirnya ngamuk. Dia tau bukan sabar toh? Gak bisa terima takdir, akhirnya sedang mesu. Piye toh Pak? Mangkat bane lah kok delok sih. Aku yo ora Bu. Ya aku mau bane yo gak ngomong nek aku bos. Dadi kok takdir wis suruhan. Akhirnya nyuruh, akhirnya bose protol. Jibape kena oli, mesune. Tapi mau terima takdir mboten. Cepet-cepet dijowo nek bengkel. Alhamdulillah swayahe bocor Bu. Iki rezekine tukang embel. Enak toh Bu nggih? Berarti menerima takdir. Pripun saged dipahami ya Bu? Sadene tiyang sabar, insyaallah uripe badhe enak lan bahagia. Alhamdulillah. Sing sabar nggih Pak, mentereng-tereng teng ibuke. Mereng. Kowe nggih pun wel bapake. Sing sabar nggih Bu. Yang sabar itu innallaha ma'as-sabirin. Sabar itu disayang dening Gusti Allah. Alhamdulillah. Salat napa niku Mbak napa niku? Jibril nggih. Wis terakhir sih. Monggo 1 2 3. Supaya urip kita sedaya niku bahagia, indah lan barokah. Pertama apa Bu? Dengan ilmu. Nomor kali dengan